waanze kusimama muhaki ya kila mmoja wetu hapa. Waanze simama haki ya kila mmoja wetu hapa. Acha nguvu za mbingu zifanye kazi. Ndio maana Job anasema ya kwamba ndani ya livre ya Job 20:15 anasema alimeza lakini atatapika. Alimeza atatapika. So mali yako itatapikwa, ndoa yako itatapikwa, kazi zako zitatapikwa, heshima yako itatapikwa, nguvu za kimungu zitaonekana, hali ya uzao wako utatapikwa, hali ya kila hatua zako Mungu ataruhusu wale maadui wote watapike haki yako. Haleluya, Yesu! Haleluya, Yesu! Haleluya! Fungua Papa, fungua na utende mema Papa.